Euskal Astea Lagunok Leizala Fundazioak kultura sustatzeko antolatutako jarduera programa bati ekiten dio, eta oraingoan hauen artean musika, dantza eta bertsolaritza errezitaldiak izango ditugu. Gaur Bilboko Bilbo Rock areto honetan hasiko gara eta lehendabizi bertsolaritza izango dugu hizpide. Eta bertsolaritzaz hitz egitean, gurean eta orain, Arkaitz Estibalez Ormaetxea aurkezten dizuet. Bera Galdakaotarra da, bertsolari bizkaitarra hortaz, eta Euskal Filologian lizentziatua da. Eta hezkuntza arautuan dabil bertsolaritza sustatzen. Galdakaoko Eguzkibegi ikastolak antolatutako 2009ko ibilaldiaren abestiaren leloa sortu zuen, eta biok musika talde Galdakaoztarrak musika jarri zion. Arkaitz Estibalez zein biokeko taldekideak Eguzkibegi ikastolaren alde oiak, ikastolan ikasle oiak dira. Eta zenbat txapelketa ditu? Hainbat eta hainbat. Bizkaiko bertsolari txapelketa lortu zuen 2010an eta 2012an, hirugarren postua lortu zuen 2008an, eta finalista izan da 2000 urtean, 2002, 2004, 2006, 2008, 10 eta 12 urteetan. Eta besterik gabe, txalo bero batekin hartuko dugu Arkaitz Estibalez Ormaetxea bertsolaria. Hemen duzue. Dantzariak ikusgarri, dantzatzen dutenak ongi, Raben proiekt ta estrepia, Leireren bibolin hori. Abez batza bat ere badugu, eskerrak San Antoniori, eta zueri eskerrik asko, ta ongi etorri denori. Mundutik Euskal Herrira, Euskal Herritik mundura, gure dantzak ta janskera, gure gogo ta oitura, arrainak ere bizi nahi badu, behar du itxasoko ura, munduak ere beharrezko du, herri txikion kultura. Mi propósito era no hablar en castellano porque se trata de la Euskal Astea, ¿verdad? Pero bueno, voy a hacer un pequeño inciso para contaros algo sobre la historia de los siguientes intervinientes. Hablo de ikusgarri dantza taldea, Portugaletik datoz, eta bizkaitarrak dira, eta 1987ean sortu zen talde hau. Se trata del grupo de danzas ikusgarri de Portugalete, que fue fundado allá por el año 1967. Lo hicieron los componentes del Orabarri de Portugalete. Zein da beraien helburua? ¿Cuál es el objetivo del grupo de danzas ikusgarri? Pues recoger, conservar y dar a conocer el rico folclore de Euskal Herria. Hasiera gogorrak izan zituzten, baina gero gauzak lehunduz joan ziren.
eta 50 urte geroago, 58 urte konkretuki beranduago, hemen dituzue dantzatzen ikusgarri dantza taldea. Txalo bero bat beraientzat ere bai. Oso ondo, benetan ondo. Eta ez da bakarrik dantzatzea ikustea, begiratu behar ditugu gure beraien jantziak eta beraiek erabilitako música. Deberíamos de fijarnos también no solo en el baile en sí, sino también en los trajes, porque estoy segura que eso lleva un arduo trabajo de investigación, de conocimiento, para poner en escena pues bailes como estos. Y en escena seguidamente va a llegar una artista del violín, Leire Martín de Hijas. Ella es licenciada por el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga y toca el violín. Esta artista es de esas que hace hablar al violín. Benetan, entzun eta ikusiko duzu zein ondo jotzen duen. Txalo bero bat gure Leirerentzat. Aurrera, Leire!
Leizaola Fundazioak urtero antolatzen du Euskal Astea. Lehen esan dizuedan bezalaxe, kultur eta hezkuntza jardueren programa bat eraikiz, eta hemen zer nahi dugu, euskal musikari eta dantzari eta kulturaren inguruko pertsonai, bertsolaritza, nola ez, gure altxorrik ederrena, nola ez ere bere tokia izan dezan aste honetan. Decía que esta semana Euskal Astea que organiza la Fundación Leizaola, fundamentalmente lo que quiere hacer es reunir o poner en la palestra músicos como danzaris, como diferentes áreas. Yo ando como el bercholari ahora, estoy traduciendo directamente del euskera al castellano y me cuesta un montón, porque yo me defiendo mejor en euskera, entonces cuando voy a hablar en castellano tengo que traducirlo y ando como el bercholari, con la palabra aquí y queriendo decir otra cosa. Quería deciros que queremos ser un exponente de la cultura euskaldun, porque es muy rica nuestra cultura. No solamente tenemos cantantes o danzaris, tenemos la bertsolaritza, que es uno de los mayores tesoros que tenemos, que pocas culturas tienen esto. Pero hablando de culturas, con el siguiente protagonista tenemos aquí un ismis de culturas, porque la cultura gallega y la cultura euskaldun algo tienen de parecido, ¿verdad? Nos gusta comer el charri, nos gusta la fiesta. Ellos comen grelos, nosotros arbigaras. Es lo mismo, ¿eh? Arbigaras que grelos es lo mismo. Aquí le llaman arbigaras, ellos lo han hecho más popular y le llaman grelos. Pero tenemos muchas similitudes. Y si un euskaldun va a Galicia, se integra perfectamente. Facemos o mismo que facen os galegos. Se temos que falar galego, falamos galego. Se temos que falar ou comer como comen os galegos, comemos como comen os galegos. Se tenemos que danzar unha muñeira, pues danzamos tamén. Facemos as mismas cosas. Pero, ¿y si un gallego viene a Euskadi? Pues si un gallego viene a Euskadi y forma su familia aquí y pues la familia crece y llega a la siguiente generación, pues salen artistas de la talla de Draven Project. Estoy hablando de Marcos Veiga. Txalo bero batekin hartzen dugu berabe bai. Veréis qué arte que tiene, porque si la sangre gallega corre por sus venas, él respira aire euskaldun. Más arte no puede tener concentrado este niño. Txalo bero bat berarentzat. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, la siguiente canción vamos a ponerlo un tanto más ligera, de música ligera. Gracias. Madre mía, menuda pedazo de voz, menudo arte que tiene nuestro querido Marcos de Draven Project. Eta berriz ere dantzariak ditugu prest, oraingo honetan Satan dantza dakarte. Txalo batekin hartuko ditugu, eszenatokira datozen bitartean.
lan handia lehen esan dizuedan bezalaxe, ezta? Un trabajo de investigación, pues, como ya les decía anteriormente, arduo. Eta nork esan du bibolina musika klasikoa jotzeko bakarrik balio duela. Folkean ere ez da txarto moldatzen, pero cuando se trata de música euskaldun, euskal musika, jotzean hobeto entzuten da eta soinua oso desberdina izaten da. Gainera, gure Leirek jotzen badu askoz hobeto. Leirek orain ikusi Mendizaleak eta Aitormena ere joko digu. Guazen!
Eskerrik asko Leire, hau bai soinu polita. Eta hitza eta musika bat egiten direnean, bertsoa sortu eta bertsolaritza dugu. Orain gurekin Arkaitz Estibaliz, bertsolaria. Portugaletekoa gure ikusgarri, ze dantza ta ze jantzi duzuen ekarri. Talde hoberik ez dut nik ikusi izarri, zorionak bihotzez dena zoragarri, zorionak bihotzez dena zoragarri. Eta zuen ondoren Leire zaigu irten, oioi purdian eukan odola irakiten. Ze bibolina jotzen askok du jakiten, baina Leirek jartzen du musikaitz egiten. Baina Leirek jartzen du musikaitz egiten. Gero aldaketa bat joño derrepente, ez dakit nola ez garen denok jarritente. Erdi nekatuta erdi lotan bazeundete, Marcos Veiga entzun da ez natu zarete. Marcos Veiga entzun da ez natu zarete. Euskal Herria hemen ta Galizia hor, bi herri txiki baina kulturan ze altxor. Oraindik entzulei asko diegu zor, gustora alzaudete, honena orain dator. Gustora alzaudete, honena orain dator. Oso ondo! Eskerrik asko Arkaitz. Biztu gaitu, biztu gaitu. Horre gara lasai-lasai eta Arkaitzek biztu egin gaitu. Eta biztuta jarraitzen dugu orain, Arkaitzek esaten zuen bezalaxe, Galiziako kultura ere, altxor bat eta altxor hori gurean daukagu. Tenemos con nosotros, orain gurekin, Estrepia Folk eta aita semeak ditugu elkarrekin, eta nork esan du belaunaldi desberdinek ezin dutela talde bat egin musika bidean denean? Hemen ikusiko duzue. Serán ustedes testigos de cómo diferentes generaciones unen la cultura y más la música. A Estrepia Folk, zazpila uziak, oskorrinen zazpila uziak, emango digute lehendabizi eta gero Amuñeira de Xao entrelazado de Allarir. Txalo bero batekin hartuko ditugu baita aita seme hauek. Manuel eta Marcos Veiga zuekin.
Olabarri. Gracias. De la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, estabas loca por Paco, exámenes y veranos, vacaciones y de Paco. Eres la niña de Andrés y has sido la de tantos,
Es la niña moderna que nunca ha roto un plato. Lola, nena de papá, no trabaja, pasa el rato. Bares, pubs y discotecas, y así vuelan los años. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, triste de ti? Fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó, papá muerto arruinado, el dinero se esfumó, pobre se encuentra a la calle, nunca nada supo hacer, ahora quema su vida en barra americana de 7 a 3. Dolores se llamaba Lola, hace la calle hasta las 6. Fue el Cinderella en esta tierra, a Dolores al burdel. Fuiste la niña de azul, ahora eres la vieja verde. ¿Cómo se porta la vida cuando vale lo que tiene? Vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Dónde vas, triste de ti? 1, 2, 3, Gracias. Hemen ditugu eta txalo batekin hartzen ditugu eszenatokiko bidea hartzen duten bitartean. Ikusgarri dantza taldea, 50 urte baino gehiagoko ibilbidearekin eta gogoratzeko, cuando cumplieron 50 años, 50 urte egin zituztenean, liburu bat argitaratu zuten.
benetan ikusgarria, beraien izenak esaten duen bezalaxe. Eta adin guztietakoak, belaunaldi desberdinetako dantzariak bertan, eta baita musikariak ere. Entzungo ditugu Estrepia folken momentua orain. Muleira de Rubias lehendabitxi eta Xota de Torante Sabaxans gero.
Osondo, zoragarri. Ahoa zabalik utzi gaituzte. Ni behintzat bai, ahoa zabalik geratu naiz. Alde batetik gaita, baita tambolina eta gainera ahotsa jarriz. Y ahora es el turno de la coral San Antonio de Iralabarri. Iralabarriko Antonio Deunaren abesbatza izango dugu gurekin. La coral, zoazte igotzen, vayan subiendo. La coral San Antonio de Iralabarri fue fundada 1988 urtean eta handikona Maite Zugazagak zuzentzen du talde hau. Ia 30 urte eta nondik ibili dira Andorra, Lerida, Madridetik, Vieira, Dominio, Portugalen, Zaragoza, Barcelona, León, Cantabria, Torreciudad, Lanzarote, Miranda, Santo Domingo la Calzada, Calahorra, Pola de la Viana, París, Florencia, Asís, Praga, eta ezinaztu nola Tierra Santa ere, en el Santo Sepulcro dieron un emotivísimo concierto un domingo de resurrección y en iglesias tan emblemáticas como en Emaús han tenido la suerte de poder escuchar a esta magnífica coral San Antonio de Iralabarri. Hasiko dira ba eta gurekin Nerea izango zen, isil-isilik dago, Salvadorren eriotzean eta baga biga iga kantak entzungo ditugu. Estuve
Zoragarri, benetan entzungarria eta asko disfrutatu dugu, bai benetan. Eta orain urrezko brotxea izango dugu, bertsolariarekin, berak zer ikusi duen, Arkaitz Estibailesekin goa segidan. San Antonio abezbatza, nolako pasada, Erramun Xabier Lete, Mikel Laboara, ez dago kulturarik kantatzen ezpada, altxorren bat badugu, hori euskara da, ta euskara bizi bada, euskaldunak gara. Eskerrik asko hartu duzuen oi parte, ta bereziki zeuri gaur entzule maite. Gabon egunak ere ez daudeain aparte, izan dezazuen nahiko osasunta bake, eskerrik asko agur, ta hurrengora arte. Eta eskerrik asko guztioi, bukatu dugu gaurkoz edo bukatu dugu ez astea, ez euskara erabiltzeko unea ez. Leizaola Fundazioak urtero hemen konpromiso bat dauka eta datorren urtean ere jotake ibiliko gara euskararen alde eta euskal astea antolatzen. Besterik ez lagunok. Sin más, espero hayan disfrutado de esta jornada y desde la Fundación Leizaola les digo que seguiremos en el empeño de apoyar al euskera, ese gran tesoro que tenemos, eta gogoratu hizkuntza bat ez da hiltzen, ez dakitenek ez dutelako hitz egiten, baizik eta dakitenek hitz egin ez dutelako. Que una lengua solo se muere cuando los que lo saben no lo hablan, sino los que no lo saben no lo hablan, no, sino los que lo saben no lo hablan. Sigamos euskeraz pentsatzen, euskeraz mintzatzen, eta gore euskara!